Well, good afternoon, everyone. I would like to thank Prime Minister Gallop for giving me this occasion to see with my own eyes the situation on the ground. I am here to reaffirm the European Union solidarity. I am very impressed by the courage of the Slovenian people. I'm also impressed by the focus and the determination of the authorities under your leadership, Prime Minister Gallop. And it's extremely clear that Slovenia is facing a difficult situation, a complex situation, and we are thinking what we can do to be operational, to be concrete. You know that the European Commission made a very important promise. We will mobilize 400 million euros. This is a starting point, and you can count on the Council, you can count on the Member States. I know that very quickly many European Union Member States and partners, including Ukraine, decided to provide support, concrete support, tangible support. This is not enough. And one thing is absolutely clear, we are not forgetting the Slovenian people. We are today with you, Prime Minister, we are today with all the Slovenian people, but we will be tomorrow with you. We will not forget what happened here, and we know that it's also important to rebuild, to invest, to rebuild the country, and also to be better prepared, because we know that in the future, probably not only in Europe, not only in Slovenia, we will face more and more natural disasters. It means that we need to be better prepared and also to have money which is available in case of need, so that we can act and react very quickly. Again, Prime Minister, I'm impressed by the Slovenian people, I'm impressed by your leadership. You have many friends all across Europe. Dear Slovenian people, you have many friends all across Europe. You can count on us today, but not only today, also in the future, because it will take time, and we are and we will be by your side. Najlepša hvala predsedniku Evropskega sveta, Charlesu Michelu. Sedaj pa k besedi vabim predsednika vlade, dr. Roberta Goloba. Takoj potem, ko je Slovenijo zadela katastrofa, smo začeli dobivati najprej izraze sožalja, potem pa konkretno pomoč iz cele Evrope. Ne samo iz Evropske unije, tudi širše. Ob obisku predsednice Evropske komisije je bila prvič dana obljuba, da Evropa ne bo pozabila na Slovenijo. In danes, 3 tedne kasneje, se lahko ob obisku predsednika Evropskega sveta, Michela, prepričamo, da dejansko Evropa ni pozabila na nas. Mislim, da besede, ki jih je predsednik sveta rekel, povejo vse, in to je, da Evropa in Evropska unija stojijo s nami, Slovenijo, in da bojo pomagali ne samo pri tem, da se hitro odzovemo po nesrečah, ampak da tudi obnovimo in ponovno zgradimo Slovenijo tako ali pa še boljše, kot je bila prej. Mislim, da je to sporočilo zelo pomembno, kajti potrebovali bomo pomoč Evropske unije in vseh partnerjev. Nenazadnje smo danes na lokaciji, kjer bojo v prihodnjih dnevih, tednih zgradili nov most. In most ne bo gradila Republika Slovenija, temveč ga bo gradila s pomočjo svojih mednarodnih prijateljev in partnerjev. To je najboljši dokaz, ne samo en most, ampak desetina njih, ki bojo zgrajeni s pomočjo naših evropskih partnerjev. Seveda se pa pomoč ne ustavi tu. Danes delamo skupne ekipe Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije, delajo na vlogi, na pripravljalnih projektih, zato da bo lahko Slovenija učinkovito črpala tako sredstva iz solidarnostnega sklada, 400 milijonov, kot tudi pripravljamo vlogo za povratna sredstva iz programa iz načrta za okrevanje in odpornost. Vse to, vključno s kohezijo, bo dalo dovolj, upam, da bo res tako, dovolj denarja, da se bo Slovenija pomogla po teh katastrofalnih poplavah. Hkrati bomo pa morali seveda tudi pri nas doma poiskati vse možne vire in računamo na to, da bo solidarnost se znova pokazala na najboljši možni način. Da tisti, ki danes ima več, pa ali je to posameznik, ali so to industrijske panoge, ali je to bančništvo, zavarovalništvo, da tisti prispeva solidarno več tistim, ki to potrebujejo. Danes smo priča temu, da Evropa pomaga. Verjamem, da bodo Slovenci in Slovenke še naprej ostali solidarni med seboj in da si bomo tudi sami pomagali, dokler bo to potrebno in z vsemi možnimi načini. Hvala lepa predsedniku vlade. Imamo čas še za 2 novinarski vprašanji. Prvega bo postavil novinar televizije POP TV. Vprašanje, premier Golob, za vas. Slišali smo
400 milijonov iz solidarnostnega sklada je zagotovljenih, pa zdi se, da je bila ta pomoč ponujena v neki fazi, ko so bile ocene pomoči, škode v Sloveniji še nekoliko zgodnje in da bo ta škoda večja, kot smo sprva mislili. Menite, da je to priložnost, da Evropa prispeva še kaj več, da jutri morda na Bledu nagovorite voditelje, da bi ta znesek bil na koncu višji? Torej, že ob obisku predsednice Evropske komisije je bilo jasno povedano, da obstaja več virov. Slovenija se bo potrudila, da bi kombinirala več virov. Kar se tiče povratnih sredstev iz solidarnostnega sklada, o tem smo tudi kratko govorila s predsednikom, ocenjujeva skupaj, da je potrebno povečati sredstva, ki se stekajo v ta sklad. Solidarnostni sklad je zelo primerna oblika, pa vendar je bila v evropskem merilu precej podhranjena v preteklosti. Če bomo uspešni pri nagovarjanju tudi ostalih članic, da se sredstva povečajo, potem verjamem, da bi lahko tudi Slovenija računala na več. V sedanjih razmerah je to nekoliko nerealno obljubljati, ker je solidarnostni sklad precej omejen v sredstvih. Nekoliko boljše je pri sredstvih kohezije in pa pri povratnih sredstvih za okrevanje in odpornost, medtem ko pri solidarnostnem skladu pa ne. Boste morda še vi kaj dodali, gospod Mišel? Maybe one word. Solidarity is not an empty word, and I fully share what has been said by Prime Minister Gallop. And in the weeks to come, we'll have on the EU side to decide on the MFF review, the review of the European budget. And I share this opinion, following which in the future we'll need more money for solidarity in case we face such a crisis and such a natural disaster, point one. And point two, I'm absolutely confident and convinced that together with the Slovenian authorities, we work very hard in order to identify all the possible financial tools that we can mobilize in order to support the rebuilding, to support the reconstruction. And we know that it will require a lot of money, and we need to be serious, we need to be determined, and to show again that solidarity in Europe is not an empty word. Hvala lepa. Še eno novinarsko vprašanje. Tega bo postavila novinarka Radia Slovenija. Rajka Pervanje. Torej, moje vprašanje je, zvečer načrtujete tudi večerjo z voditelji držav Zahodnega Balkana in me zanima od obeh, kakšno bo vajino sporočilo tem voditeljem. Hvala. Okay. No, you are right that tonight we'll have a dinner with President Gallop and some leaders coming from the Western Balkans. You know that the enlargement process is extremely important. I'm absolutely convinced that with a new window of opportunity, and we'll have the occasion to have an exchange of views and to identify how we'll cooperate and coordinate in the weeks to come, taking into account the decision-making process on the EU side and taking into account the fact that in the weeks to come, in October, the Commission will have to issue a report on the enlargement process, and in December, the leaders, the 27 leaders, head of state and head of governance, will have to take some strategic decisions on the future of the EU, including in the field of the enlargement process. Rad bi dodal samo to, da je v lanskem letu prišlo do pomembnega preboja ali pa nove dinamike, ne samo zaradi želja po približevanju Ukrajine in Moldavije in Gruzije, ampak predvsem zaradi Zahodnega Balkana. Zahodni Balkan je bil nekje 20 let v nekem takem napol vakumu, stvari se z vidika približevanja niso zares premikale. V zadnjih 12 mesecih so se stvari začele bistveno hitreje premikati in danes je celotna Evropska unija pred dilemo, kako zastaviti, mogoče celo spremeniti proces približevanja, da bo dejansko lahko odgovarjal na izzive današnjega časa. No in današnja večerja, ki je popolnoma neformalna, udeležijo se praktično vsi predsedniki vlad iz regije, razen srbske predsednice vlade, je namenjena točno temu, da se skupaj z njimi na neformalen način pogovorimo o priložnosti, ki se ponuja njihovim državam,
v tem obdobju. Se pravi, zakaj je potrebno zdaj z njihove strani povečati napore po harmonizaciji zakonodaje, da bi lahko v decembru, ko bomo o tem odločali na Evropskem svetu, lahko naredili en korak naprej. Korak naprej, kjer bi mogoče bil tudi proces nekoliko poenostavljen. Današnji proces, kot je izrazito tehničen, administrativen, a žal ne daje vedno najboljših ali pa najhitrejših rezultatov. Želimo si, da bi se ta proces pohitril. In to sporočilo želimo dati tudi voditeljem držav Zahodnega Balkana. Skupaj lahko pripeljemo do tega, da bomo proces pohitrili. Vsak na svoji strani. Oni doma s spreminjanjem zakonodaje, mi na eni strani evropske članice pa s tem, da prilagodimo naša pravila, da bomo njihove napore boljše prepoznali. Hvala lepa, s tem odgovorom je izjava za javnost zaključena. Hvala za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.